Martangi yang mahita, dame ni dewata na sumurung sian saluhu na roha, imamangaramoti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Amen. Shalom mamanginang, oras marihita. Buah barita, sehat, asdo rohatan waing, oliate marituhata. Pasikop polas de rohatai. Tatangi homa hata ni debata. Nagabi sulu-sulu di ngoluta, nagabi jamita di ngoluta, natar surat di Yohanes bidu 10, tazaham ayat 10 sada, lupus tu ayat 10 alu. Hujahama dihita, songonom mahatana. Yohanes 10, ayat 10 sada, lupus tu ayat 10 alu. Parmahanadinggado angguau. Di siahon parmahanadinggani do hosana homokop aka biru-biruna. Alayanggo naniupan, naso parmahan situtu, naso napuna biru-birui. Di ida perubabiat, di tadi kodo biru-birui lahomapurus. Gabi di soro babiatima biru-birui jala di passerakon. Ai sipangan gaji do ibana. Naso sumariho nak biru-birui. Audo parmahan nadinggan. Hutada duaka nadiau. Jala di tada nasida duau. Songa namai nama nada au, jala au manada amai. Jala husiaho do hosaku humokop biru-birui. Adong do piaka biru-biruku na asing. Naso sian baraon. Ikon doho do akai togi honoku. Tangi honon nasida do soraku. Dungi gabi sada pungguan mai. Jala sadama parmahan. Alani i odo ubahin di haholong yamayau. Ala hulehon hosaku asa jalo okui muse. Tangadong na mabuati siya nao. Siya lomoku doi hulehon. Namarhuaso doao mangalehon. Namarhuaso doao majalo muse. Ima patik na hujalo siya dama. Ido ang gosahat na. Makadongan na porosya di bagasan Yesus Kristus, topik ni mingguta, Yesus gembala yang baik. Yesus do parmahan na dinggan. Hamakadongan na porosya di Yesus Kristus. Nguluon, songon hepeng logamido, bagaikan sebuah koin yang memiliki dua sisi. Dalam sisinya itu berbeda. Molo filsuf ni halak Tiongkok madok di guarima yin dan yang. Imang nguluon ni nanasida. Yin dan yang. Ada satu sisi yaitu sisi terang. Nah sebaliknya ada yang berlawanan, sisi gelap. Ada hitam, ada juga sisi yang putih. Adonggo nadinggan, ada adonggo nazahat, ada kejahatan, ada yang baik. Adonggo sisi ni ngoluon, dia pemaaf. Tapi ada juga orang menjalani hidupnya dia pendendam. Adonggo na asli, adonggo na kawi, na palsu. Ada yang terpuji, tapi ada juga yang tercela. Ada kaya, tapi ada juga miskin. Ulu tapakai zagi gudang ngai. Ada yang sehat, tapi ada juga yang sakit.
Ada budak, tapi ada juga orang merdeka. Adong gozolma, dia rendah hati, partoruk ni roha. Ale dong go sisi ni ngoluon, sigijang roha. Ang go perbeda, adong. Ale dong go sibuat dami. Amaginang, yado tehe bigi hamu, sona marsoal, hepeng harga 1.000, dohot harga 50.000. Nga hebig hamurate, isari tahon na kaparzamita. Jadi ro harga 50.000. Pajup pagimana hurwa dohot harga 1.000-on. Torinebana, to harga 1.000-on. Roama ho, harga 1.000-in. Uy, hepeng 1.000. Rama ko. O manoro, pusuk. Uroi bereng harga 1.000-on, marlopit-lopit, putih, kumuh, dan lain-lain. Bengai caki harga 50.000-on, harga 1.000-on. Ayah, ada maksudmu kale. Ada maksudmu ipara, tarinda mak. Tersongoni maju pakata-hatayon ni, anekdoti. Edang mabir hotuau, inna ayar harga 1.000 nadong ko tehe gambar na parang, jar harga 1.000. Memang nggak songon naliling tanga pala binering. Ro harga 1.000, edang mabir hotu parangon inna. Sadia mai tailaila ho, inna harga 50.000. Bah. Ayah huruan aja dalhonmu. Ayah ni anggar hommu in harga 1.000-on. Rom harga 50.000. Ang gua warga 2 puang kali. Biar do halak belum agwawin. Anggon hu parhatohon. Mulu harga 50.000 saya tersipat do tabaikan. Idia ma dompeti tersona suhidwi. Ale ang harga 1.000 better songon na bolong-bolong dui. HP ho madik-dik di dalan tak peduli halak. Memang ngabigahali hujub pangir harga 1.000. Iku parade zamyon hujahon. Huigo mapangalamakku. Yang tergudang kuno yang harga 1.000 merdik-dikan. Kumuh dia. Ale terjarang gue bering madik-dik harga 50.000 apalagi harga 100. Terjarang gue. Rom harga 50.000-on, ang gua warga dua, mabir do halak muluma gua. HP ho madik di PH di dalam tak perlu di halak. Urang nggak mulai tersinggung harga 1.000-on, idok mak mulai mahehe, hirak-kirang na. Bursik maho, nasobong do, dua palai. Ro harga 50.000. Dah kula di bah, ini ban. Tuaku dibayar 2 rapi terus rapi ingan aku dompet yang terindah jelau pe masuk 2 tu ATM inna tuaku mabuanau tu mall restoran yang mahal anggoho sumarlaku di mall hiran sorong gohe huwereku di tempat-tempat ternama paling in harga 50.000 paling holam manabay na maho manang ulak ni panuhoran mula dito horzol misala au ipakai harga 50.000 ho madibayan ulak na jadi teroma musi harga 50.000 di dok na jelas muluhui dah ho harga 1.000 nogoda ko di pasahat tuaka sia-sia maho udah dong misalnya ka napatut ared day bana pasaha matuho ipasaha maho tu iban tuaka pengemis dungi muluhweri ko in harga 50.000 ipasaha mau mulu misalnya dong parkir harga 2.000 harga 1.000 ido jabar tu sido holawin
pala perbeda do huru harga 50 ribuan. Romarga 1.000. Ilo di bangga hoko, mailaw mamereko. Tordingo tibana may hay mana tu gereja, harga 1.000. Tordipakke may gabe hatana. Ang harga 50.000. Jadi perbedaan di hepeng guna neng si cerita honok kulison. Ala sifat ni jolma sisi dua nak kaningani nadong dua sisi. Moloho soihaho dibuat tua mutu gereja. Mangguau tu gereja dua. Jiau nang pemeriko songoni lusu hau. Molo setiap per minggu, setiap pertanyaan, setiap adong ibadah. Audo dibuat tuaku, apalagi tu gereja. Jadi audo nogbadian siakoin. Ala audo terus dibuat. Bering. Isi manojo dibuat tu gereja. Tu jabu ni Tuhan. Hodo manang na awin. Hodo harga 50.000. Tu jabu ni Tuhan ni manang na aw. Harga 1.000 manang harga 2.000. Amangin ang ima perbedaan ni heb. Maluh pabua pi dang na dia nahudokon. Sisi dua sisi nadong di Portibiondo. Anang dohonok. Ada yang baik, ada yang jahat. Adong perbeda, adong sibuat damai. Nuai ngahamana buasi para syajarot ta syajabiton. Amanginang rupanya ada juga gembala yang baik dan ada gembala yang tidak baik. Itu yang dohonon ni Tuhan Yesus. Adong permahan na dinggan. Halidong ko permahan na sudinggan. Jadi adong tolu na buhay hubutihi siya jamita taon. Di dia mazolma. Di dia makriteria permahan na dinggan na nidok ni Yesus. Halina parzolo tu dirina do nanang dohono ni Yesus. Audo parmahan na ding gada. Jala audo pitu. Laho masuk tu hanguluanin. Ciri ni parmahan na dinggan na binayan ni Yesus di sonima. Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya untuk hidup. Ngamasay di bahan Yesus nunga. Hidupan narong silangon. Dia memberikan dirinya. Bagaimana gembala yang tidak baik? Gembala yang tidak baik tidak melalui Yesus ajarannya. Udah nggak ajaran-ajaran palsu di sadu. Aung manomadok dang melalui apalagi ngadong Kristen progresif. Ini mereka mulai ada mengajarkan hal-hal yang di luar kebenaran. Bukan Yesus jalan keselamatan ini. Mula dibekon na dinggan malua maho dapat mo makan nauli. Ina nasida. Yesus itu bukan Tuhan, tapi utusan. Beragam nuanga kajaran-ajaran na palsu. Amagin nang zamoti tadi si. Mereka memakai media sosial. Mereka memakai banyak cara untuk mengait kita. Asa dauhi tasyad Yesus. Yesus mengenal domba-domba dan domba-domba mengenal Yesus. Ayat 14 nak kaningani. Audo perbahan na dinggan. Huta daduakan na dia. Amanginang Yesus mengenal kita. Apapun, dimanapun. Kemanapun Tuhan tahu itu. Bahura mulu parmahan na sudinggan tang ditada na pinarmahan na barerak di si rerak lasod tong kritik Tuhan ya kaparhaladu parmahan na dinggan dohita manang nadao mulu parmahan na dinggan ikutatada do ruas tai akasitua wek apiga do ruas mo di siya mang situa inang situa ay mada kira-kira tangboy kira-kira
Ulu permahan na dinggan, ko talayani do ruas ni huriat tayo. Pigayan ako na opuni si Dwi. Idiya rin ang galing ni. Ruas ta do manang nadaw. Tangboy permahan na dinggan, holan baju to honat tay, tabuat tu garijaon. Alidang do hoti ta makubasi. Sokod di do hura permahan na dinggan. Ditada ruas na hala sohon itu Yesus ditada hita ditonggo-tong sosohon aku. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Mulu neng magupu pi rohani. Tuhan tahu sampai di mana kemampuan kita. Tuhan tahu. Jala ditikina rodo debata Allahumma gurupi hita. Daima idama bilang-bilangnya kapabahenan di debata. Naung tajalo dugi do hono tama memang Tuhan itu permahan na dinggan dia ida ma perdalanan ningo lumo manginang jalaida ma kemampuanmu na tuari sada di dia ma holemah di dia mana sotara tusammu ngolui tapi Tuhan beserta orang-orang yang dikasihi ditugu mahita dugi dili homa tusad do homar dalada dangan do pas efekta lawolane nunga hubuk ka rohani amataan nunga hubuk ka rohani ibotoman majalo ang kuliah no ang geleng ali dangan do kepeng jupangi ban dugi Roma ita manang Roma kaupung tanajulo among tanajuli nung tanajulo ditiki pasikolah kita Roma ibana tibotone ito yo pijam joeping bahwa yoni beden para mamu berem mersikola uang kos na ngadong gope yon itu manang nadiga paulak di pasu tu hatak kana niulan ni tangan ni na tua tay na jolo dungi boy may hita mersikola wo hita merlozuk tuduluk tuturuan dia tahu kemampuan kita. Halai dahamuma kita menjadi pemenang. Parmahan na dinggan ditadda do suara ni na pinarmahan na. Ula konoku doon alay evaluasi do tong tuhita kadonga parhalado. Sotung sota tadda akaruas ni huriate. Kota tadda do na siya. Songo dia suarana. Suara ni zolma donggo suara las di roha. Dugi tado ma so na las roham na baru ay mada abahurwa di maiman nunga dapo karijo mau lihat ma dituata martangnya kita dugi tabege ma suara ni ruas di huriate ito ay sokon nasing no ang suaram ay mada sokon na boran no ang suaram ay mada ay bahur na dong ipikiri ho adong pabuaso harus ada pastoral harus ada kunjungan. Dugi kita do martanya kita na urupon dita di batado ko. Dugi pos marohan ya karuas ni huriate. Badalani ngoluna. Tazaha mahatan itu hata. Unang go la soyata dalan. Unang go la sotatada. Dugi Roma aka parmahan na sudinggani. Di zoba na sida. Ala dangarong kepedulian siya kita. Di zoba na sida. Marpugo man na sida di saan. Dugi ditadikom ma. Tuhatay. Di bata natutui. Yesus mengenal domba-domba. Dan domba-domba mengenal Yesus. Amangin ang loso dotong pabuak kutuhida. So tunggo ditanda Tuhan itu hita alay hita ng manaday ba tagtatanda tagtabigi suarana kapan kita berdoa mululu rizol mamartangiang lapatan na martorok ni rohadwi jala di okibana di bata odo silihon ngulu tuang odo na mangurupi au Tuhan odo na mangalihon na kasilas ni rohadiang ido molo zolma martangiang tuki margogo may bana unang gugo na nga tatada
na di Portibion. Si Bill Clinton mulai siya SMA ibana. Siya SMP, siya SD. Satu presiden. Tatada si Bill Clinton. Ahadi do kibane taboto. Hape hatan itu hata dakya tazaha. Taktabigi dak taboto. Manginang ini peringatan kepada kita. Mari kita membaca firman Tuhan setiap hari. Berikan waktu, luangkan waktumu. Membaca firman Tuhan 5 ayat atau 1 perikop. Maka ada pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita. Dan gersangbe haporsyautai. Gembala yang baik adalah Yesus. Dia menuntun gembala yang digembalakannya. Molo didok menuntun Yesus dijulu, dungi dipudi mah aka biru-biru. Wah siko dijulu ibana. Ngadi boto Yesus tu sado ngolui. Ngadi boto parmahani nyado ngolui. Tu sado anon japalan na lomakin na parmahani. Di sado anon aik na tiyo. Dungi ditugu mah na pinarmahan na. Beta tusan beta. Mula do nga kamara, pitor parmahani do mangalo. Adong sabok-sabok na, mulurog serigala, itor dilibas. Alenggo parmahan na sodenggan, naholan Raja Ola hibana. Ibu Tuhan do parmahan Raja Ola. Ada gudangan jol manuang Raja Ola. Apapun dia olah, hanya untuk menyenangkan dirinya. Semuanya untuk menguntungkan dia. Mula do nga kasih hubasan, pitor dibereng ibana do, ini menguntungkan saya atau tidak. Hali mulu permahan na dinggan, torido ibana do buti, mulu permahan na dinggan. Ini menyenangkan hati Tuhan. Apakah pekerjaan pelayan saya ini memuliakan nama Tuhan? Ulah konoku solok na, mulu permahan na sudinggan. Dia tidak peduli apakah nama Tuhan itu dimuliakan atau tidak. Hali do balik di mana? Dia mengambil keuntungan. Alaniahai, dia tidak peduli masa depan yang dia perbahan itu. Kritik mau dihita, lo sunggul-sunggul lo manginang. Sogo namay naman na daaw. Jalaw man na damay, jalahu siya hodo, hosakku. Humokok biru-birui. Manginang, Tuhan sudah melakukan ini. Nunga dihokop kita. Alani sekaligus permahado kita dia kajabut tabi. Kita menjadi gembala juga bagi anak-anak kita. Mari kita bawa anak-anak kita itu kepada Tuhan Yesus. Alai Yesus do, audo roti hanguluan ni, audo aik hanguluan. Bodo marsikola kageleng tay, kum marsikola ni. Bodo mamora kageleng tay, kum mamora ro na sida. Bodo kazol mana pistar na sida parpangkat ni, kum parpangkat do na sida. Alai buam na sida tu Tuhan Yesus. Asa sikop las ni rohata. Jala samar sangat Tuhan ni. Yang dinggembalakan akan lari padanya. Ima parmahan na sudinggan. Jadi di wekta nak parduli misalnya dong, alayang gue di siya gulo dangan dong songoni. Mula dong aka parmahan na sudinggan dak parduli, manang na tu dia peta horang, manang na di dia peta ho karuas ni kuria na ini. Tak parduli noni. Bana peting diulahon ibana ri minggu, mula dong aka si hobasan na. Au hape nang tugasu ba di jolo do. Ima penyambut tamu baru waktu sih. Au hape tugasu marageda do hotakan nasi. Tapi di mana sekarang yang digembalakan itu dia tidak tahu. Alanya dia upahan dan dia tidak punya tanggung jawab. Amanginang on bagas doon halatu hita naman waing jamiton. Ketika permahan nadingkan tidak ada moralitasnya, tidak ada bertanggung jawab, pasoboni don noni, adong peulon na, tangoluluboni, si bababadui, di babai pedangolo,
Ale bolo parmahan na din gado, magalib ba doy? Sotungan nun. Nun, pagkubasyon namin sotong gabi. Orangan nun. Turdilubay ba na? Ala niya, nung adong moralitas na dison. Masumber moralitas na ulak kun sa ulak nari. Mabahan iba na, mabahan na din kan iba na. Jika Tuhan memakai saya, terima kasih Tuhan. Saya orang berdosa, tapi Tuhan memakai saya menjadi pelayannya. Saya akan melakukan yang terbaik. Asa marsagam guari Tuhan ini. Tuhan, nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Meninggalkan domba-dombanya, tidak bertanggung jawab. Padahal ada serigala yang menerkam, memangsa, mencabik-cabik, tidak memperhatikan. Alani muludang hot dia kapajuon aka parhalado ni huria nakita pia kaamay na sotung marsera geleng tay alania ama do hot ina ikko gabe permah di jabuna sotung marsera kakapahopu sotung marsera kakadagdanak sotung marsera kakaboru alania alani ke egoisan ni jut ama do hot ina ditonga-tonga ni jab gabe dingi parmahani na sida be anak konay amanginang minta maaf kita tutuhatay dunia dong ma hamu baon di tonga-tonga ta ala jok tuhatay gabi permahan na din gado hita maing apa ni siu benang si tuaburu silalay inang di parang tuhata do akapakubasyomi pasu-pasu tuhata makapakubasyomi rodo ilu niya mang profesor na kaningan madoko katana na ketika pelayanan itu berdampak menyentuh ya kedua itu akan bertumbuh. Jalairu nanang sipatu pauta di huriat tahun. Iru nanang sipatu pauta di pelayanan. Bagaimana gereja HKBP Siagul dengan parhaladunya, dengan panggilannya serius melakukan yang terbaik. Adong tolu pajuoni, koinonia, ya kategori alme. Wahado mulai siya sikola minggu sahatulan siya, ikon layanotai. Dungi marturia. Wahado pelayanan marturia, ikut si hobasat tadui. Wahado pelayanan diakonia. Natulu pajuni di simanweng kuriata, lahu patu pakan nadingkan. Amin martanya kita. Mulia ti Tuhan, nungga hutangi kami hatam nabadi. Pasu hami, margugu hami. Gabi parhubas di tonga-tonga ni huriam. Parhubas kami di tonga-tonga ni bagas. Parhubas kami di tonga-tonga ni negara. Hodu permahan di ngulu nami. Lehon nomurakan nariko di ngulu nami. Tuhan pasu-pasu manang naposom nang situ aboru silalai. Nong masuk tu pensiun. Leholas ni roha. Tunasida. Nang tuaka poparana. Nang akahami akan naposom pasu-pasu hami. Nang ruas di huriam, pasu-pasu Tuhan. Akka keluarga nami, nari julu nami. Manang nari tanaw parserahan ni. Gom-gom na sida. Ramoti na sida. Haholongi Tuhan. Padawah kaparmarahan. Mga sahon guar mo Tuhan Yesus, martangya kami Tuhan. Amin.